تقوی الہی چھ انسان سن سو ہتھیار یم ہتھیار ست انسان شیطان یا شیطانی حربوں نش محفوظ چھ روزان. اگر انسان تقوی الہی علاوہ بیٚیہِ کانٛہہ روش تہٕ راہ اختیار کرِ یقیناً چھ تم تمام وت تم تمام طریق چھ ضلالتس کن انسانس دعوت دیوان گمراہی کن دعوت دیوان. حالانکہ تقوی الہی اس پروردگار عالمن پنن بندن ہند خاطر اخ قانون نافذ کور ات قانونس مطابق اگر اس پنن زندگی گزارو پروردگار عالم ونان چونکہ ژٕ کوٚرمکھ مےٚ پٲدٕ پننہِ عبادت خٲطرٕ بلکہ تمام یہ کینٛژھا دنیاہس منٛز چھُ تم سٲری چھِ میٛٲنۍ عبادت کران مگر خصوصیت سان چھُس بہٕ انسانس دعوت اطاعت پیش کران. اگر یہ دعوت اطاعت پیش کر تمام دنیا گژھِ مزین مشرف تمام دنیا میلہِ اکھ خوبصورتی امس انسان سٕنٛدِ تقوی اختیار کرنہٕ سۭتۍ. باقی چھ پروردگار عالمس زمین و آسمان سورُے یہ کینٛژھا زمین و آسمانس درمیان چھ تم چھ سجدٕ کران پروردگار عالمس تم چھ تسبیح و تحلیل کران پروردگار عالم سٕنٛز تکیازِ پروردگار عالمن کوٚر سورُے پٲدٕ. سورہ جمعہس منٛز چھ گۄڈنِچی آیہِ مبارکہ یُسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ کینٛژھا زمین و آسمانس درمیان چھ زمین و آسمان خود پانہٕ بلکہ یہ کینٛژھا دنیاہس منٛز پٲدٕ آو کرنہٕ سُہ چھُ سورُے تسبیح خدا کران اطاعت خدا کران. مگر امس انسانس کر پروردگار عالمن عقل عطا. عقل چھ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد معیار. اگر کٔنۍ پتھ سنگریز خدای تعالیٰ سٕنٛز تسبیح کرن یہ چھُنہٕ تیُتھ شرفا کہین یُس شرف انسان سٕنٛز تسبیح تہٕ تحلیل عبادتس چھُ. تکیازِ پروردگار عالمن کر انسانس عطا اکھ بہترین ہدیہ یُس ہدیہ چھُ ہدیہ عقل تعقل تفکر تدبر. یہ کوٚرُن انسانس عطا. وۄنۍ اگر انسان اتھ عقلہِ کٲم ہیٚیہِ اتھ تفکرس کٲم ہیٚیہِ تدبرس کٲم ہیٚیہِ أمۍ سُنٛد شرف تمام دنیا کٮ۪ن مخلوقاتن نِش تھزر لگان. توے چھُ پروردگار عالم ونان کہ انسان مےٚ ہسا کٔر دُنیاہس منٛز سورُے پٲدٕ مگر سٲرسٕے تھوٚو مےٚ ناو مخلوق. خالق گو سُہ یُس پٲدٕ چھُ کران مخلوق گو سُہ یُس پٲدٕ آو کرنہٕ. یہ کینٛژھا دنیاہس منٛز پٲدٕ پروردگار عالمن کوٚر اتھ سٲرسٕے چھُ ونان مخلوق. مگر مخلوقاتن منٛز کوٚرُن أکِس مخلوقس شرف تہٕ تھزر عطا سُہ چھُ حضرت انسان. أمس انسانس کیازِ کوٚرُن تھزر تہٕ بجر عطا؟ أمس کوٚرُن عقلہِ ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ تھزر تہٕ بجر عطا. وۄنۍ چھِ ضروٗرت اگر انسانس پروردگار عالمن عقل تعقل تدبر تفکر عطا کوٚر. وۄنۍ اگر یہ تدبر تفکر باوجود خدای تعالیٰ سٕنٛز عبادت کرنہٕ اطاعت کرنہٕ پروردگار عالم چھُ أمس ونان وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕ مخلوق تہِ کینٛہہ. مخلوق گوٚو یُس پٲدٕ آو کرنہٕ. کٔنۍ تہِ چھُ مخلوق جمادات چھِ مخلوق نباتات چھِ مخلوق فلکیات چھِ مخلوق ستارگان چھِ مخلوق. یہ کینٛژھا دنیاہس منٛز تُہۍ وٕچھان چھِو یِمو ظٲہریو أچھو سۭتۍ یہ چھُ سورُے مخلوق. مگر اگر انسانس ونُن اشرف مخلوق مگر اتھ بنیادس پٮ۪ٹھ وننس کہ ژٕ کرکھ میٛٲنۍ عبادت تہٕ اطاعت. تِکیازِ اگر ژٕ میٛٲنۍ عبادت تہٕ اطاعت کرکھ یہ سورُے کوٚر مےٚ تیٚلہِ چانہِ باپتھ پٲدٕ. خلقت الاشیاء لک. یہ سورُے زمین و آسمان یہ کینٛژھا اتھ منٛز چھُ یہ کوٚر مےٚ چانہِ خٲطرٕ
پد وخلقتک لأجلی اور ثبرمت پنہ عبادت باپت پد تکیاز چٲنِس عبادتس چھُ واریاہ بوٚڑ شرف انسان اگر واقعاً عبادت کرِ فرشتن پٮ۪ٹھ چھُ تھزر لبان فرشتن پٮ۪ٹھ چھُس واریاہ بجر اگر عبادت کرِ مگر اگر یہوے انسان ات عقلہِ کٲم ہیٚیہِ نہٕ تفکر کرِ نہٕ تدبر کرِ نہٕ یہ انسان چھُ تیٚلہِ حیوانس نِش تہِ بۄن گژھان درجس کیٛازِ أمس ما روٗد وۄنۍ سُہ معیار یُس پروردگارِ عالمن عطا کرِ البلاغ للغلام ییٚمِس ییٖژاہ تھزر پروردگارِ عالم چھِ عطا کران تٔمِس تیٖژاہ آزمٲیش تہِ گژھان لہذا آزمٲیش چھِ تٔمِس ییٚمِس تھزر پروردگارِ عالم عطا کرِ اگر پروردگارِ عالمن انسانس ساروی مخلوقن درمیان تھزر تہٕ بجر عطا کوٚر وۄنۍ اگر یہِ اتھ تھزرس تہٕ بجرس پٮ۪ٹھ عمل کرِ نہٕ خۄداے تعالیٰ سٕنٛز اطاعت کرِ نہٕ چھُ سورُے بیکار اور انسان سُنٛد درجہٕ چھُ حیوانن تانۍ واتان ییٚلہِ پتہٕ زیادٕ چھُ گِران پتہٕ چھُ گژھان ازل چھِ ونان ساروی کھۄتہٕ بدترین تہٕ پست ترین بلکہ أسۍ ونو أکِس نجس العین جانور سُنٛد درجہٕ چھُ أمِس امہِ کھۄتہٕ تہِ چھُ یہِ پست گژھان اگر یہ خداے تعالیٰ سندس اتھ أتیس قدر و قیمت کرِ نہٕ ونکیٚنس چھُ تُہۍ عالم اسلامس منٛز وٕچھان وٕچھو تُہۍ حالت حاضرات منٛز کوتاہ چھُ ونکیٚنس ظلم مُسلمانن پٮ۪ٹھ ظلم و بربریت گژھان کیٛاہ کُنہِ جایہِ چھُو تُہۍ وٕچھان ییٚتہِ مُسلمانن پٮ۪ٹھ ظلم چھُنہٕ کِہیٖنۍ بلکہِ کُنہِ انسانیتس پٮ۪ٹھ چھُ ظلم گژھان چاہے سُہ ہندو ٲسِن چاہے سُہ مسلم ٲسِن چاہے سُہ کرسچن ٲسِن چاہے سُہ یہوٗد ٲسِن کُنہِ تہِ کلچرس سۭتۍ یا کُنہِ تہِ مذہبس سۭتۍ تعلق تھاون وول انسان چھُ ونکیٚنس مظلوم ترین یِوان بناونہٕ یہِ چھُنہٕ ییٚتی کِہیٖنۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھُ یہِ ظلم و بربریت بازر ونکیٚنس عام مگر انسان گٔیاو نہٕ امہِ باپتھ پٲدٕ کہ یہِ کرِ ظلم و بربریت بازر عام بلکہ یہ گیا امہِ باپتھ پٲدٕ یہِ کرِ انصافُک بازر عام کہ نہ أمس ٲس ذمہ دٲری انسان تہٕ انسانیت بچاوُن یتھ دُنیاہس منٛز مگر یہِ انسان ییٚمہِ ساتہٕ اتھ تفکرس تہٕ تدبرس کٲم ہیٚچھ نہٕ أمۍ یہِ گٔیاو یوٗت أمۍ روز لۄکُٹ بچہِ مارُن پانس برٛونٛٹھ کَنہِ پتہٕ کوٚرُن اللہُ اکبر تُہۍ وٕچھِو اور ییٚمہِ ساتہٕ یہوے مسلمان چھُ یِوان مارنہٕ یہوے انسان چھُ یِوان مارنہٕ یہوے شیٖر خۄنٛد چھُ یِوان مارنہٕ یہوے شیٖر خار چھُ یِوان مارنہٕ أمۍ سٕنٛدِس اتھ مارنس پٮ۪ٹھ اللہُ اکبر پرُن یہِ گوٚو اکھ نوٚو اسلام دُنیاہس منٛز رٲیِج اکھ اسلام گوٚو خداے تعالیٰ سٕنٛز کبریٲیی بیان کٔرِتھ اللہُ اکبر پرُن بیاکھ اللہُ اکبر گوٚو کانٛہہ مٲرِتھ خداے تعالیٰ سٕنٛز کبریٲیی بیان کٔرِتھ گویا کہ پانس علاوٕ چھُنہٕ انسان یہِ ظٲلِم انسان چھُنہٕ پانس علاوٕ کٲنٛسے مانان انسان یہ باقین ساری حیوان تصور کران دوٚیِم مرحلہ آو یتھ دُنیاہس منٛز یہِ وۄنۍ اگر کانٛہہ مظلوٗم چھُ یِوان بناونہٕ ظُلم و استبداد چھُ اِنسٲنیتس پٮ۪ٹھ یِوان کرنہٕ اتھ استبدادس منٛز چھُ خداے تعالیٰ سُنٛد کلمہٕ گوٚو مُسلمان یُس 51 رکعت نماز چھُ پران سدا رکعت پرن وٲلۍ آسن شاید توتہِ ٹھیٖک مگر 51 رکعت نماز پرن وول گٔیاو یوٗت یہِ چھُ اتھ ظُلم و استبدادس پٮ۪ٹھ خاموش روزان حالانس منٛز وٕچھِو تُہۍ امریکہٕکۍ صدرن کوٚر فون اسرائیلٕکۍ بدکار صدرس دوٚپنس کر سا معٲفی نامہٕ پیش معٲفی نامہٕ کیٛاہ معٲفی نامس منٛز چھُنہٕ اَسہِ دِوان کہِ یِم مےٚ ظُلم و استبداد کٔرِتھ یِم چھِنہٕ قٲبِل معاف کِہیٖنۍ بہٕ چھُس عالم اسلامس ونان اگر تُہۍ خداے تعالیٰ بارگاہ کٔرِو اَتھ گژھِ میون گُناہ معاف اتھ چھُ نا معٲفی منٛگٕنۍ چھُنہ امہِ بجایہِ اگر ونو اگر ترٛوو
چیز معافی امی موجود کہ یہ سا گو قطرس پہ حملہ مثلا یہ سا گو اسلامی ملکت پر کن جائے حملہ حالانکہ ایسا بدل اخبارات سو گورنر سی لیا تک معافی نام پیش کر ادھر ات پہ کر مسلمانوں خاموشی ات پہ مون مسلمانوں کے مجبوری مگر ام سی معافی ہند مطلب آو نہ سمجھ کیا معافی وہ یہ ونان بروز پنس ظلم و استبدادس پہ باقی بکر سورے مگر چونکہ چون چاہے صاف ضرورت پڑے دمت چی عمر ساتھ تتھے پہ ون تہ صاف اس ہمراہ پک اس ست ست پک لہذا ات صورت اگر کھانا غلطی چانی سرزمین مز گئی ات گو درگزر کر یہ گئی اچھا یمن غزہ مسلمان فلسطین مسلمان آئے مارن آئے مارن رات آئے مارن مسلسل مارن لکٹ لکٹ بچ راجستان من راجستان بنو بمبئی ات من پتہ کہ بہ کمس زامت میون مول موج کت مین بوے من عزیز و اقارب کت پتہ